Bafowethu kubonakala ke kuboshelwe ngempela ke kule album kaMthandeni ke azoyikhipha ke lapha ke siyakhumbula bafowethu ke ukuthi ukwaposta ke lapha ke uNomcebe uZikode ke lapha ke kwacaca ngokusobala ke ukuthi ke uzobe khona ke kulo msebenzi wakhe ke omusha ke awuzodedela ke lana ke njengoba ke sethembisile ke ukuthi ne video promo ke isendleleni ke iyeza ke lapha ke sephinde ke waveza ke okunye ke okusha ke ngalo msebenzi wakhe ke uMthandeni ke ozayo ke lapha ke okuhlelo ke lokupdate ke abalandeli bakhe okungama Red Nation ke njengoba ke alanda ngenkulu ke eyaziwa kakhulu ke ema-albumini akhe ke awakhiphile ke adlulile ke lapha ke sikhuluma ke ngomphako ke lapha ke insizwa ke idabuka phansi ke endaweni yasemntukatuba ke kaNkomo ke ixoxo ke lapha ke ukuveza ngokusobala ke uMthandeni ke ukuthi ke usefikile ke umphako egoli ke lapha ke kanjani ke kuyaziwa ke ukuthi lezi insizwa ke emehlangene ke isuke ke ihlangene ke ngane ke lapha ke asazi ke bafuthu ke ukuthi iyozala Nkomo njengoba ke lo msebenzi kaMthandeni ke ulindwe ngamehla bomvu ke ko TikTok ke abantu abaningi ke bakhuluma ngale album ke izayo ke lapha ke bayilindile ke abanye ke abasebaqalile ke bayaqhaqela ke izinkulumo ke ezihlukahlukene ke lapha ke kodwa uMthandeni ke usalokho asithi fahla ke ngezinto ke okufanele ke silindele ke ngalo msebenzi ke omusha ke ozayo ke lapha ke abantu ke sebaphawulile ke ngalolu daba ke bathokozile ke ukubona ke ukuthi ke umphako ke uzobe ke ekhona ke futhi ke nakule album ke le azoyidedela ke siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke kukhona enye ke album kuMthandeni ke ayikhiphile ke ngo2022 yayikhona futhi lensizwa ke umphako ke lapha ke le album ke nakhona ke abantu ke abayithakasela ke kakhulu ke abantu abaningi ke lapha ke balokhu ke bahleli njalo ke ekutheni ke balinde ke lo msebenzi thina ke sikuthatha sekube sekunika khona ke njengoba kunjalo ke sikhumbule bafuthu ke ukuthi kuyona ke le album futhi ke kuzobe kukhona ke uNomcebo ke Zikode ke okuyintokazi ke lapha ke eyaziwa kakhulu ke futhi ke eyaduma kakhulu namanje ke esadumile ke kuyakhombisa ke ukuthi ke isasasa ke likaMthandeni ke lokwenza lo msebenzi ke likhulu kakhulu ke kulamalanga noma ke kulezi insuku thina ke sikunika khona ke njengoba ke kunjalo bafethu ilezo